sanibona, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza islope somugqa. Lana bathi thola islope somugqa ku-graph. Ukuzikhumbuza nje, islope sichaza ukuthi umugqa uqonde kangakanani. Enye indlela yokubhala islope ilena ukuthi islope singushintsho luka y, ushintsho ku-y olidivayidwe ngoshintsho ku-x, lidivayidwe ngoshintsho ku-x. Ngokomugqa lokhu kuzohlala kunjena. Ngesinye isikhathi ungabona kubhalwe kanjena. Nako kuchaza ukuthi ushintsho kubhalwe le triangle lana, ichaza ukuthi ushintsho luka-y noshintsho luka-x. Manje masibona ukuthi ushintsho luka-y luyini kushintsho luka-x. Manje masiqale kuphoyinti elibukeka lingcono lana. Sizoqala la ku-graph yethu, sizoqala kuphoyinti elibukeka lingcono. Asiqale la kule point leli. Ngibhale ngombala obonakalayo kunalona. Siqale kule point lena, futhi sifuna ukuya kwelinye iphoyinti elilula. Sizoya kuleli. Lana-ke iphoyinti lakhona lilula ukulifunda. Ungakhetha noma yiliphi iphoyinti, noma amaphi amaphoyinti lana, kodwa sizokhetha leli ngoba alula ukuwafunda. Uma uwabhekile alula. Manje-ke sifuna ushintsho luka-y noluka-x lana. Manje-ke asiqale ngoshintsho luka-x. Uyabona uma siye esandleni sokudla lolu shintsho luka-x, ushintsho luka-x wethu lungubani? Siyeka ungakhi esandleni sokudla? Uyabala, uyabona ukuthi siyeka u-3. Ubalile laphayana wathola u-3. Ngakho-ke ushintsho luka-x lingu-3 ushintsho luka-x. Ngakho-ke nalana ku-graph uyabona lingu-negative 3. Uyabona ukuthi lana iphoyinti lime ku-negative 3. Ngakho-ke ushintsho luka-x lilingana no-3. Ngakho-ke manje sifuna ushintsho luka-y, ngoba ushintsho luka-x sibonile, ngoba le point leli lisuka laphayana liye kuleliyana. Ngakho-ke ushintsho luka-y lizoba kanjena. Ushintsho luka-y lizoba kanje. Ngakho-ke lana ushintsho luka-y lizoba ngu-2. Sibhale nalana ukuthi ushintsho luka-y lingu-2. Ngakho-ke uma sekunjena ushintsho luka-y lidivayidwa ngoshintsho luka-x kuzoba kanjena. Lokhu kuzochaza ukuthi u-3 ushintsho luka-x bese ushintsho luka-y ngu-2. Lesi isona islope sethu. Lesi kuzoba yislope sethu. Into eyodwa ngifuna ukuyiveza lana ukuthi ungakhetha noma yiliphi iphoyinti, ungakhetha noma yiliphi nje inani lana ongalisebenzisa. Ithi sithi zange sibe naloku, ithi ngikususe loku. Ithi zange sike sikhethe loku, sisiqalele phansi. Ngibonise ukuthi ungakhetha noma yiliphi iphoyinti nalo lizokunikeza impendulo efanayo. Ithi sithathe leli phoyinti lana bese sisebenzisa naleli iphoyinti. Lana kumele sithole impendulo eyodwa. Uyabona lana ukuthi uzobuka ukuthi wehla kangakanani. Ithi sehle u-y wethu lona sifike la. Lana uzobona ukuthi sehle kangaki ukusuka kule phoyinti lolu ushintsho luka-y lwethu lichaza ukuthi sehle ka-4. Ngakho-ke lo kuzoba ngu-negative 4. Sehle ka-4 ngoba siye phansi nga-4. Ngakho-ke kuzoba ngu-negative 4. Ushintsho luka-y wethu lizoba ngu-negative 4 ngoba sehlile, asinyukanga, sehlile. Ngakho-ke uma siya emuva lana, uma sisuka la sigcine khona siya emuva, siya ku-x. Sisibale ukuthi siye kangaki.
1 2 3 4 5 6 siye kawu-6 ngakho-ke nakhona siye emuva kawu-6 ngakho-ke kuzoba u-negative 6 ushintsho luka-x lana lizosinikeza u-negative 6 kuzoba ngu-negative 6 ushintsho luka-x ngoba siye emuva kawu-6 uma sibala lapha sibalile safika ku-6 lokhu kuchaza ukuthi siye emuva kawu-6 lokhu-ke ungakubhala kanjena futhi ukuthi ushintsho luka-y oludivayidwe ngoshintsho luka-x lulingana no-negative 4 oludivayidwe ngo-negative 6 ngakho-ke lama-negative ayasusana bese lokhu kuzofana no-negative 2 over negative 3 uyabona-ke lana ukuthi sithole impendulo efanayo nale yasekuqaleni sithole impendulo efanayo nale yasekuqaleni yiko bengithi noma ungaqala ngaliphi iphoyinti noma ungakhetha ngaliphi iphoyinti kodwa kumele likunikeze impendulo efanayo lokho kuzochaza ukuthi uthole impendulo kuyiyona nana uma besiqale ngo-y ngapha sanyuka saphinde saya le lana u-y wethu ushintsho luka-y luzoba ngu-4 bese ushintsho luka-x lube ngu-negative 6 lokhu kuyafana uyakubona noma ungaqala ngapha noma ungaqala ngale kodwa kuzokunikeza impendulo eyodwa nalana-ke impendulo yakhona beyisazoba ngu-2 over 3 ngakho-ke kuyafana konke lokhu sicela uphinde sivakashele futhi kwa-ClickMaths ufunde nathi njalo.